ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Ka Voice of the People Party, kalaibed ban pinihun da kakong Deiwi Tongper, kum ka kortong jong ka party na Narpuh Constituency, ha ka election MDC, sa Jaintia Hills Autonomous District Council, Kapansalong. Ya kanila pentip do President jong ka Voice of the People Party, uba Arden Mila Basoymot, ha ka jingalang ay kublay jong ka VPP, kabalalong ha ka sinong umkyang, ha ka artarik unaywiing arajar arpusaw. Uba Arden ulaong ru, ba ka jingjiet iya kikertong, kalong lingba ka State Election Committee, jong ka party. Kaba ibet ban sayi kibriyo, kibadon ka mansiyem, bat kiba ay tilot, ban tray na kabanta ka imlang kasalang, bat ru kamtam kiba suthu iya kanongrim, jong ka party. Kung ka party, kinongilam, ba kita dikhat kibadan po ka State Election Committee, kilale janay, hakata ka jing lum jingwat jingtip jongki, yanu, na preng kini bangin ahaya ke tiket. Bat haga jing pensyong nongin ke jongki. Anda kena dap parti kena syong ban bishar ban penskem laga jingle jong ke State Election Committee kena piang nem. Bat Īakhun ya ke jing frey jong ke State Election Committee bat ke State Executive Committee kena penskem. Kapor ke committee kena habadu kena penskem bakal slode namal taban penskem ya ke ni life hole di Constituency. But kawai na ki kertong ki bangila penskem. Kene kertong Deiwi Tongper nagani sa Constituency. Naman kata yang kuasu kamapi kita tak pindang kili cingkili. Naman ngilas pinsong nongrim. Ngila pet ngila pisal. Para bawa ong kumta ngim ong hangi. Baka kong Deiwi Tongper ka piang na dong sedong. Naman mga pakren nung ambil ko piang na dong sedong. Ngari ito ubril. Kadang gicing telot, kadang gicing tuna. Nang ipek ka mensim ban syakri nang tagajak ni. Ipek ka bagacing kekri ka baka kajon. Impek ka gicing telot aga jingong brio. Kibandam jinga snok pakakam syakri patpa. Nang ipek ka mensim ka jing ai tilot ka jong ka baka tagajing kekri. Yesmo day ban say ya gani galong kami.